Budi kao Omer, radijallahu anhu. Eslema. Omerov oslobođeni rob prenosi. Omer se sa mnom zaputio u Haretu Vakim, mjesto sa crnim vulkanskim kamenjem u Medini. I kada smo stigli u Sarar, mjesto blizu Medine, ugleda smo kako negdje gori vatra, pa Omer reče: O Esleme, vidim neke putnike koje je zadržala noć i hladnoća, hajdemo do njih. Žurno smo krenuli i kada se približismo, ugleda smo ženu sa djecom i lonac postavljen iznad vatre. Djeca su plakala, pa Omer reče: Esselamu alejkum, o vi koji posjedujete osvjetljenje, izbjegavši da se izrazi sintagmom ashabun nar, vlasnici vatre, jer se može shvatiti i kao stanovnici vatre. Ona reče: Ve alejkumu selam. Omer upita: Mogu li se približiti? Ona odgovori: Ako možeš učiniti kakvo dobro, priđi. U suprotnom, ostavi nas na miru. On se približi i reče: Kako ste i šta je u ovom loncu? Žena reče: Voda kojom zavaravam djecu dok ne zaspu, a Allah je između nas i Omera. Omer reče: Allah ti se smilovao, a kako da Omer zna za vas? Ona reče: Preuzeo je emanet da vlada nama, a zatim nas je zanemario. Omer mi priđe i reče: Idemo. Zatim smo žurno krenuli i kada smo stigli u magacin u kojem je bilo uskladišteno brašno, Omer je izvadio džak brašna, komad maslaca i rekao: Natovari ovo na mene. Rekoh: Ja ću ga nositi za tebe. Omer reče: Zar ćeš ti nositi moj grijeh na sudnjem danu, majka te nemala? Te natovarih to na njega i žurno odosmo toj ženi. On to spusti kod nje i izvadi nešto brašna i reče joj: Izvadi to, pa ću ja napraviti jelo od masla i brašna. Počeo je puhati ispod lonca, da sam vidio kako se dim izvija kroz njegovu bradu. Kada je jelo bilo skuhano, Omer je spustio lonac i rekao: Donesi mi nešto u što ću izvaditi hrane. Ona mu donese posudu u koju on sipa kašu i reče: Ti nahrani djecu, a ja ću ovo u loncu hladiti. Odatle nije otišao sve dok se nisu najeli, ostavivši kod nje ostatak brašna i masla. Kada smo pošli, ona reče: Allah te nagradio, ti si preči da vladaš nego Omer. Omer reče: Reci ono što je hajr, i kad odeš Omeru naći ćeš me tamo, ako Allah da. Onda se malo udaljio, a zatim okrenuo ka njima i malo sačekao. Rekoh mu: Da li želiš još nešto? Ništa mi nije odgovarao sve dok djeca nisu mirno zaspala. Zatim je ustao i zahvalio Allahu i rekao mi: O Esleme, doista im je glad uskratila san i rasplakala ih, pa nisam želio da odem dok ne vidim ono što sam vidio. Ovu predaju bilježi Taberi u knjizi Tarihu Rusuli vel Muluki u 5. tomu na 200. strani. Također Ibn Esir el Džezeri u dijelu El Kamil fit Tarih u 2. tomu na 214. strani.